nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakatano wa matuko miongo itatu mwai wa 12 mwaka wa 2021 bati ile muthenya umwe tumine mwaka uo wa 2022 ni kwatikana no wende na kutania sikuku waku onesa kufikia bau ni vawe sele no nengelelia Mauvoo alama ende na ukitika nite ERASTUS KITHUKU wa Anzomo indi ni Mauvoo masa muonza sia muthenya masa mathilika ya uniloni wa sua na imwe kwa imwe tuyambianikana musomi wa Mauvoo wenguma Catherine Kasavuli ni watu wa nithayo utukuni wa kwamukia umundi aende no kwata uiti sibitali ni munene wa Kenyatta musini wa Ilovi. Kasavuli thietwa ikwata uiti kumana na uwau wa kanza ya nzia ya usika na cervical cancer. Mauvoo mayikithwa ni ulo kwati eta managing director kampuni ni wonya icha wa Mauvoo wa KBC Samuel Maina na vala Kasavuli unathukuma. Kasavuli ni wewe mundu muka wambe kusoma Mauvoo kamemeni kama visa va ndi ya Kenya mwaka ni wa 1985 na athukumite nyumbani kauta cia Mauvoo ta KBC, Citizen TV na KTN. Ngomba ii ya utangasi yatiwa ni thayo yena ukuu wa miaka 60. Na indi tuitumangethi cia ukia kisio kwa musi vamwe na anyanya ma Kasavuli na muno anyanya make ndini wa nyumba cia Mauvoo. Na tuisonga na mbeni kana gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza eithiwa aimanya kana no kwende kwikala ofisini kana no kwinuka kwi umundi itina wa komiti ye mwanya ya andu 10 na umwe kunengana livoti ya ukunikili mbe wa kikalo cha mbunge ya Senate kwambia saa nyanya na nusu cia muthenya kwi umundi komiti ino na ile tongweni mwene kivila wa senator wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale inatwa isisikalo kwa mithenya ile cia kwithukisia ngaliko cieli ila ya mbunge ya Meru na ukaliko wa gavana Kawira. Thiwa komiti ino ni kukumbatilia utwi wa mbunge ya Meru cheni cha Mwangaza kithiwa cha vogwa indi ya ema umukwatia gavana na mavitio ala uni ukonanwa namo aende ya kwikala ofisini. Tuambe kuona undu maundu manethiwe maili ndini wa kikalo cha muthia kwi iso. Madam Governor, according to the witnesses who stood on that deck there and spoke, majority of them accused you of not having respect for any of the leaders, especially elected leaders of Meru County. What can you say about this allegation? Because it came out more than anything else. One of the reasons as to why maybe we are here, it is about the funds and at the same time being an independent governor. When I assumed office, a lot of people came on board, including leaders. And I want to bring to your attention that it is too early for one to judge a person. I'm in the process of learning a lot of things. I'm in the process of trying to organize my government. And maybe there are some people who feel that I should come to aid or do what they want me to do within a very short period. This is too early for me, maybe to give people some favors, which I don't believe in, Honorable Senator. But I'm ready, and I've been ready to work with all leaders, not only elected leaders, but any other leader, including the Nyumba Kumi and chiefs and everybody else. And if I was rude and the behavior as it has been narrated by the MCAs, I don't think the Meru people would have given me such a big position. If the issue is word-fed, they fast track and see that there is a legal framework for us to have the fund increased
so that they will be satisfied. The assembly side has substantiated all the 62 grounds of violation which the assembly passed in this impeachment motion against the governor, as were read in the charge sheet, which was read before the governor here. The reason why I'm saying that this matter is shock and awe is because a very negative and scary picture has been painted against the governor. We all sat here when the governor was being described as the modern day Hitler. And we would have expected that the evidence to be placed before this committee would have confirmed that same picture. Honorable members, you will confirm indeed that there was no evidence to that effect. So that left me wondering, why is the governor on trial? Is it because of our emotions? Is it because of our passion? Is it because of our temperament? Is it because of our mistakes? Is it because of our firmness? Is it because of our leadership style? Honorable members, none of this is a ground to impeach a governor. Na indi kikalo cha mbunge ya Senate kithiwa kikwambia saa 8:30 na indi masani mawiyo ni twitha twigutaviai kawira ni wona cheni kana cheni chake ni kithiwa kivikia na kwithiwa kivoua ni mbunge su ya Senate. Kwa uno vamu twango TV wala tukitha twigutavia ni chao chethiwa kikitika ndini wa mbunge ya Senate. Kawira no kwino kai kana aende na kwikala ofisini. Tusonge na mbe ni ndini wa livoti mwanya vala kuma uwo wa corona walikava ndi ya Kenya mwaini wa katatu mwakani wa 2020 enendi aingi ni malikilwe ni vuya aingi ni maisha mathayo mo na angi biasala sio sia vikiana kutamba ikava nene itina wasi kosea uwo okuthea enendi ni mambe isia kosiokea maisha mo tatene ndini walivoti mwanya nitukunikila undo maundu methietwe maendeye itina wa uwo uwe mwisho wa corona na Angelina Mose kuma Mombasa ni watumbanisia ilivoti ino ye mwanya sia isia. Mwaka wa 2020 niyo waikuwa ya corona wavikie vanthi ya Kenya na kutuma vethiwa na mawali huku manene maunduni kivathukanio wivo kuvalana kwa kalenda ka skulu thiasala kuvaluka kwa kilungu kinene ovomu na kukuna Mungu kutambuka isioni kivathukanio kwikiwa mawalenya me mwanya ma kukitana kunyaika kwa uwawe kwa ya corona ni kwetie isi imbingi nthini wa uthukumi wa kila muthenya kwi enenthi na muno kwa alama ta kwa titenzanzo na kulia kuatia mawalanyo ata kwikia mask. Hiyo ni simu yangu. Ya itiro mawalanyo kuvetangwa ovomo na wo ukuthea ni kutumite maundu macio ata tene amo maatanithia ma mitumba sokoni wa Kongoya ni makuweta kana kuvikia yuyu biasara sio yesa usioke ata tene. Kuma corona yoka ibindila yaiku biashara witu wa mutumbo la tuthukumane wetie mathina ni kwithia mali kukwata ya thina na thina ibindanizo ya corona na kwa gitumiki wethia andu ala mekwete mali na andu anini nela ya tiete store yethwa i more expensive, so withia biashara pesa twekea katika biashara ozu hii ikuma na faida yu ogiwa bika bandu ethia one binela corona nesio kutheanga none thea serikali netikilia kuimport mutumba ethia thowa wala twakwata nawo mbene mali tukwata na thowa wiyulu twakwata na thowa wiyulu ethia pebi na kwata faida ni kwithia hii mali tinzio ene thiu ni mekulalamikia kana maundu mayesa usioke atatene na muno biasala ni cia kutambuki na ula wakunikie muno ni kuweto kwa kafyu ota undu Benjamin Mwakavi manager wa Checkpoint ini ukuelesya kumebindela corona yambi na biashara ya athirikie, but we thank God we are surviving up to this time. No twende na kusurvive because you kila tuonete you yambi usioko kapala from that time when there was that ila kwethio na the curfew kuma kadi kuma ya there so siru sia there ye na mound metho amenzi
whether twina no thano lazima tu retrench some of the staffs yo twende na kurigeniwa kabola tosisia kana maundu makweza ku change ni kana kukitana na maumu ala metetu ni wau waikua ya corona UN ndi makuelekelea kiyo chokula kwi serikali kuthesia ngalama ya mikalile wito kula kwi serikali ni ketha ni mandijust their licenses makandijust their taxes. That one will give us at least some leeway. Ni kana kwetha ni twandijust no mandijust siendo isu ona mathoa ma twajeta ma commodities ilo tota maka there na ma there, then I think we'll get more business. We'll be back to our feet. Kwa biashara ndo asio kaneza aswanga liko ni ya mutumba parking ni zio athukie lakini biashara wiko kenda tondo kwata parking nzio ndoto kwata ambeni biashara no withe umusio kwito kwa serikali no matuthezi mbe ya no matuthezi ushuru wa mutumba matuthezi tax mapunguze tax ni kanaweze kwithia ni tumale twate wana mbei ikaba that you ma jaribu kulikidila na kuikia mikakati ni kanando ala import parking sikaba sina ngwanzio ni kwithia parking nizo yathugia zia na biashara wa mutumba ona uyo voene ndela makwatuni wo ni makuelesia undu maundu maende itinda wa kuvoa na kule ni twikite ni na corona na kwa na kanyomba ulu yu naiwe na telema muno na weza kwithia ni na kunika na banga yu kaba chindu itia kwa nite ni itie no na lea kuigitia die na otherwise na ni gwa ni itie dia igia no na ngugwa indi Dr. Mumo ni wa juditie muno digethe na wajua ziona bala ni mutse ni wa juditie muno ambene ka kwithia agwia corona ni kubo na weza kwithia nayo ni hapo odagwa corona na amanyie ebinda yakwa yathela andia thwa nina kuelewa ni kaniata ndia manya kila kiende neka kwigwo mwi wende o utwi na kukoa na kwigwa siendo inge ndao sielewa isiao endo songio wakwa ila no ni andu mambe au kuonda tika ngwana mundu auka aiwekwa masuka na watu aikugwa ninelewe ne binda gomo mono ndu na lazimikie kwaza suka ne bweka eneke kuona andu asume ugwa na wewe otino gwa wamana na kenda kitali no kwenda nikale ainzisia nende yata enyana atumia abakubengili nya ngili 3 ndawe lati yakwawa pandu ba matuko azina atumiye mbeza mbe wangili miongo nyanya ndawa yeyoka kilungu kiki mwanya chaombani na kuweto kwa kuninye Angelina Mose ni muvya anji kondo wange wa isu na endinge wa ta isu na ingi bingi tukumba ni sevante ni wa Vilingi wa Mauvoo kila muthenya tuketha na rivoti mwanya nginya matuku 5 umwe wambe muno maundu ala methiwa maikiteka mwakani wa 2022 na ula ovika muthia kwi muthenyani wa uni tusonge nambe kavinda ka masiku ku na ciana cia miciini ndongo cia makanisa na cia uteti no ciende na kumia witano kwi aciai macuvie ciana cio ndongo ii ciweta ve vata ciana ikasuviwa nwa kana ikasuvianwa na mituo mithuku ta utumi wa ndawa cia kumila na itindo ila ingi nthuku ta nzemwe ya kusuvia uni wo Daniel Mwangala na ilivoti kwenana na ukunikili wa muvea wa wima wa mwivanthi ya Kenya ni kana siku cia ciana cia ukuu wakati wa miaka 10 ngina 19 kuitava ni ciendee na kuongeleka kwa kilungu kinene kuma mwakani wa 2020 mwakani huu mwene wambe kufika mwene wa keli siku 2025 maana mwanza 2024 ninalivoti wa vanthi ya Kenya kati wa etuma ukusu wa miaka 10 ngina 19 kati wa kaunti ila siku isu ciendee na kwikinia muno ni hivyo kaunti mutu ya Ilovi, kaunti ya Kericho, Kisii, Meru, Homa Bay, Bomet, Kajiado kati wa kaunti ingi vanthi ya Kenya vala nasio kaunti cia Kitui, Makueni na Masaku simu isioni wa kulika italoni yeu nitwisikila wabanda nichoketha twaheka ciana citu ciebanda ciendu nthuku tekaketha thuku at the end of the day
Uongeleku wa siku hii nduwetaniwa vanasi kwitha malekelele ciana cio na kuima kuilungana mituo misio ila yailite vala amwika ingi yumalikite mitandaoni na kuoza utaukuma mitandaoni isu yaki umundi undula wende na kuete kwanangika kwa mituo misio. Ciana cia skulu ciwe cikalike nthini wa kunywa uke kana kuthia cindu ita ilite mandawa ma kulevya. Ciana cikalenesa na cicutwana ciai ni kana skulu cibingwe ciana cithigwa undu ina pingite ifwa. Kwa usu ni wetongumya kwa ciaine na kana makapike kusovia ciana cio ciana ikansiwe ndukalechekana kaikatembe utese balakai sovia mwana waku nundu nitukwatie report kana ciana bingi cika skulu cika cikie mutiani ciana cinkito nundu ametue tembo nundu cia metue mbuku ila ciana cio kuna na metue no mbuku cio kana ciana wa freedom so ciana isoviwe na we musiai witha wisikana ka kunise palakai klasa na ne waka monitor undu pailite na ciana citwa makanisane undu pu no poitwa makotetheke ingi kukwende na utani wa mboka siki vuthukania cia umina mwaka ju asini mande na ukulwa masovia ciana cia etu na ila cia anake kulika nthini wa mituo mithuku na kutumia ndawa cia umila nikienda kwikithekana skulu civingua ciana cionthe ni cia cioka undu ineilie asia imena ciana cia twilitu teyenda iwa ciana citabie ebinda thi na teyenda iwa percentage enaibo ondo 2020 twewie percentage netese ebunga ne thiasa nene na nyane nuna ndimwesuba kwanda ya cionde tutae ciana citu tunene na wana wito wa witu ebinda tathene thuku tunena nyenamo na tuimaelesi na tuinena nyambaka umundu kwenda either ena future nzio ekale ena mutuo na muikalile musio tiyo uoka na wotalo wa anake ula wende na ulika maskulu nwende na kuthea kwa kidungu kinene walona mwasi maende na ukulu wa masuvia ciana isu anake ulikana kana mwaka niu ciana CVC ile nekie mutiani no nini faziani wana cia yetu niho ukunza wimwe na wama ukunza wimwe wa kunza woma ukitautilika. Daniela Monkela, Mutongwe TV, kumava kauntini ya Masaku. Ni muveandani nondo wange wa esu mbethe anu nesa na inde no sio ciana igasovi wasi gese kwikonia metuoni methuku muno kavinane kaka sikoko ciana ni kwa thaa kulika metuoni te MSO uyona ciana ilavu uyona ciana si chonga metuoni laingi ya tumwana na twele tu kwa uga ciai na asovi onde na inde ndoa kwa jumla ni mwaile kosisia ciana sikethwe ni cia konia maunduni ano mathuku na kukua ni sikoko kwau tuya sikoko nesa na indi ciana cieka tete we wane sikoko ne ambothi uthiumoni o munini nenzi okethete na devoti kuma kwa yake twi yolo wa maundu ma ukui tomanye kiwanza ne chambasi kwa yake twi ngali fe uvikite ba na indi ando meko kana mayipo ndukali basa na udochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka nungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonke ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musuvie na ndukamwelekanye nonge usungi waniye kuyanza ni mausuwesia uniwe atikoke Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato
Ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo. Metha maitu mengunu kilandwani ukamba wito kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vima yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasivya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. ni na uthoja ingi ni ndiye na kumanyithia kavina kama siku ni kukothao kusiwa wingi wa enendi iwanza ni kivathukanyo cia ngali menukite masikukuni ili outiwo vaile kiwanza ni cha ukui musini wa Kitui vala namba nini ya akwayende na ukusiwa na wofea wayambata ovanene mateleva na athukumi ma ukui kiwanza niki mainena na Mutongo TV ni makule serikali itheesie thoa wa mauta. Ndangalizia mewa ni mwingi bo ukiwa kwa lugha kwa kweli ambapo haina pesa hapo makwenda kawaita yona kwa kila kitu tuiko na tatwezi kukuni na kombeana siku selu andu emethi sto mate kuna mata nae nukana mata kwenda usio kana wa kweli emkumu kuye andu hata andu ala mekuni maudhulia kumanzo manzo ona kila jale tezi legali odhoja ndivia mauta nundu methi temea ulona to abu kumati ona kitu tukumya wa mauta azizio ya undu windi timu dhugu mwana lakini mwana methi ndo sio lakini moti ingi ndu wa madino wala mekuma mabwethi ndio bambua utepa ni batini kiasi hivi kuzovya tunesa tunao ndiba ni kitu cha plastic tuyabana siana kwa ndo kama kwaiti tigwa ndo takajitu sio hapa kanga tena ndio ane kangaleni ndio msibi basi akawaita na maneno mabetu maedwa hayo huyo ni makueleka makanga mabetu ile makueleka uithi wana tena wosuma pia walikuonesha nene ngewasia wakati hii beza tena pande sia ndo pesa isipokuwa Desemba 2024 25 ndio kama ongeleo yana kama kwa lakini leo nakonene olwa mauta mpaka te yango banini ngere no mali yakalundu pia bia ibandisha pe nishuti yangu no ungale na mkini muda meo tukadhegwa mauta wewe ni uso ndio mauta yo biasala ya soda inayo sio kumatwangia matuko masiko kumaka langi kumasola kumatona na matone tonesa
indi ila tuwikie twangieta likiumwe biasala unge wambia kwikala tondu waike bindate undu andu maingi mendete musimi mai masikuku nitukwikia kwaliuka kwa biasala kwambia talikile na mbeza siegoti nzoku atwina wiki kuna musimbula tunakwatie Dr. Samuel Ruto nukusovya maundo tondu atwathite